Tono khulumbai kha ani mung Rupesh Devarma T-Pridal season 1 joto saiman na tai abuni main credit engkha chini TTIDC government chini borom ganang chini CM chini EM chini chairman tai chini borom ganang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu borong ni naikul mung borong ni hamjang mung ni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang borong tewsha ani khabai hamjang ma te ani chibaya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongyaba Delhi tongo ba ge Delhi ni phainai si chini Tripura hasteo phai audition re phaiani engkai tai first engke folk song rogo ba asuk agi rechap jagya engke abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai ungma pore sang chini folk song rongno kisa henare nai jago engke apro saimang kha chini folk song rok chini agi ni kok rechap mung rok bese khana to khari nai engke abo rechabai audition na thangka thangai nai chini bonam ganang sarsang tongmani afro bolang chajage ana select khaika khaima yagolo o dongsa sakaunu ani journey starting mani abu baike chengte ang bahike winner ngi thangka saisi manliya belakhano afro khatung kha jangjak tongmani engke tai sana thangkangkai o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like ang chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borngi buskango buchawi nai kaisa stage dongsa share khaine recapnani shape mangkha abang tai belai khano ang hambai mai fore chini TTIDC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rogno belai khano hambai maya faro tai sana thangke Tripura Idol pamaya golo ani ro call chok paikha Saregama pani bagi nai engke Rupesh Devarma chung Saregama pani team ni call khayo engke nung to Tripura Idol season 1 ni winner engke tamo nung chini a show no participate khaimanai da heni call chok payo engke ang to khatung kha jange ang tai bu Delhi wa fro engke Delhi ni gana singi tong ba audition engke thangi audition rikha engke audition re ma yagolo first round select engkha second round engkha third round engkha ke fourth round TV round engfro afrong ke ani no kuno chayar engkhana afrong ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabailia ang abon te kisa phanai ni ang na kha je ani no mistake tongna ang te bo kaham ke khaiman nai hinai nai engka ang te bu chai tong nai chini Tripura sane bukung no te bu kuchu khaina bagi nai o Tripura Idol ang phainai sini jagene te bu sini jak tong hinai ang te bu chai tong nai thangani nai te bu national platform rogo abo chai tong lai yang engkai tabuk je chini season 2 start angui tongo engke abon bagai ang chini je final contestant dongno ang all the best tai ani hamjang mari bo karon norong kaham ke practice khainai kaham ke rechabai phai ka angke norong ke phun nargi mangalak norong rechabai tongdi asung nervous tangdi kisamisa to nervous ngai no haipono norong kaham ke rechamna chaitok di tai chini Tripura sane bumung norong tai bu kuchu kari di hineng abno khakhayo hambai